Dema ku ji ser Instagram'ê çîrok hes Evin Yıldız strana taxa fileyan bi peyama xwazî çîroka vê stranê hebiya û me jî zanibiya ji min re şand ez jî du çîroka stranê ketim. Ewilîn Aram Tigran stra bû, du ra jî gelek stranbêjan. Lê kê ev strana nivîsî bû, bi çi hestan nivîsî bûn pir nedihat zanîn. Ji du liv û tevgerê ez hîn bûm ku stran ya helbestvan Mehmed Ali Hasoy Rojavayî ye. Lê mixabin Mehmed Ali Haso di sala 2016 da çûbû ser dilovaniya xwe. Hewce bû min xwe bigîhanda nasên wê. Lê ez çiqas bextewarim. Min tê derxist ku dostê minî hêja derhenerê me jê hatî şêro Hindê neviyê helbestvanê me yî gewre ye. Dema ku min xwe gîhande wî mala wî hezar car ava. Derbarê galikê xwe û serboriya strana taxa file da tiştên çi xweş parî vekir. والله وش بابن بيلا وش بابن محبة دلام نمقش ترى من انت خبا فلان ورد ياري ورديكا محمد علي حسو di sala 1930 da li bajarê Amûdê li gundê girê Mozanê ji dayîk dibe. Ev der cikî dîrokiye orkêşa paytexta Hûriyan e. Di dema zarokatiya wî da du semerpez zêwane hene. Di hevpeyvîneke xwe da dibêje ku li çol û bestê mirov tim xilwetê de ye. Wê gavê ji aliyek ve çi medresê. Dûrikê wî da helbestê Ehmedê Xanê û Cigerxwîn hene. Ew xwiza û ew helbest dibin bingeha helbestvaniya wî. Lo şivano, lo şivano, te piçuko ez hayrano. Paskişyane sereçyano, tırsamne van gurano. Gotinên vê strana loşivan û ji wan bîranînên şivantiyê ne. Dema ku helbestvan Mehmed Ali Haso li Şamê leşkeriyê dike, diçe ew qehwexaneya ku rewşenbîrên Kurdan lê rûdinîne. Li wir Seydayê Cegerxwîn, Osman Sebrî, Hêjar Mukriyanî, Qedrî Cemîl Paşazade wan nas dike. Bi vegera leşkeriyê mala Seydayê Cegerxwîn ya Qamişloyê qonaxa wî ye. Ew jî ji wê şûndatir navenda Qamişloyê dijî. Lê Kurd bêtir taxên keleka bajêr dijîn. Lê Êrmenî û gelên Xristiyan navenda bajêr. Taxa ku Êrmenî lê dijîn navê wê taxê taxa Kodlî ye. Lê Kurd jê ra dibêjin taxa
فلا. نم گشترم نچین تا خوام فلا وردیاری وردکا چاوی بکلا ممکی وانا سیبن وقت توپ گلا والله وش ببین بیلا وش ببین. فرانسی حیا سال 1966 لسوریه سردستن. به باندورا وان گلین خریستیان ده شواز جیانی دا بهتر راحتن. جنوان سرقوتن وک اوروپایی لخوادکن. خورده کردان وان وک جنین پیشکتی و خاشک ده حسبینن. روزین یکشنبه لطاقه فلا نزدیکی دیره بازار ودبه و گلین خریستیان جی جلی خوی هری خاشک خودکن دچن دیره. خورده کردان دینه وی تاغه دلهنه دل اکیدا هیلینه کی آوا بکن. محمد علی حسوجی دمکو دی تاغافلا روژا یکشنبه دل دکه بدوکی. خلفا کچکیجی سرویداتی دناو گنگشین اوینه دا به آوران داخفن دل کله کله آگر کوفده دپیچه. محمد علی حسو جویشون داتر نبتنی روژا یکشنبه هر روژه و روژه جی چند جاران دی تاقا فلیان و دچه. ایدی جویشون داتر ریویتی اویه مدرسه و فقیتیه دقده وک سیدای جگرخوین بای شورش ویجی ده پیشیا خو ایدی کمونیستکی رومانتیکه. به وکشاندنا فرانسیان آ سوریه را خاده گراوی همو بکاتین سوریه یه بتف حکومت و ارتش که هفپار آوا بکن لی اوا بکنای سرداجی بکوتی دست بید کن. هلبت کرد جی جوان بکوتیان پارا خو بهتر دکرن. محمد علی حسو جی چند جاران دیگرتن. حتی وسا دبکو همه هم بیجن زندان سوریه لی نمایه نامینه. ده طبقه سال 1960 دا جقامشلو آموده افرینه حسکه حلبه و شامه 8 شیران زنجیر دکن. دما که ده زندان حسکه دا گرتیه شوات درده گلک کستین کشتن او گران بریندار خلصت به. اره دوی شواتی دا خلصت به لی شواتا سینما آموده دا دلوی دشوته احمدوی جان دده لی شواتا دلوی به ویواشی نامینه نالینا گچوی اولین دبه بوکا ولاتی خو دوراشی جانگوری. اره هون بندا داویا چیروکا تاغا فلانه نوسا
نا مرازی وان لحظ ناکه محمد علی حسو جخیرا ویوینی شورشگری و ولت پارزیه جدو خو پنج پرتکان دهله و 4 آذر 2016 دا لقامش لو کوچا خوی داوین بارد که